Kila uongozi mnalalamika, kila awamu mnalalamika. Jitafakari, tatizo ni uongozi, ni wewe. Diamond Platnumz ati uri muyobozi muramunenga, uri muntu muramunenga. Natekereje ikibazo n'ubuyobozi cyangwa ni mwebwe ubwanyu. Kila awamu mna complain. Kila watu wenu wanawashauri ujinga. Kwenye kila awamu walilalamika. Yavuze ati buri muntu wese ararira, buri muntu muramwinubira. Aho hose abantu bakomeza kugenda binuba. Tuwape nchi waongozi wao. Ngo nimureke igihugu kibe icy'abayobozi banyu. Kauli fupi, fanya kazi. Ata magambo make mukora kazi. Yaani mwisho siku sio tunafanya kazi juu. Hakuna mtu anapewa zaburi hapa. Mimi sipewa zaburi, Mario apewa zaburi, Yusa apewa zaburi, Dimbo ziba zaburi. Ati ku iherezo ry'umunsi uzamenya ko udakora ntacyo ugeraho. Nta muntu uzaguha amafaranga hano, nta mafaranga y'ubuntu, nta butunzi butangwa ku buntu. Fanya kazi. Ati mukore akazi. Mwisho siku ni kufanya kazi. Ati ku iherezo ry'umunsi byose bishirira mu gukora, mugomba gukora akazi. Fanya kazi asile. Ati mukora akazi mureka amagambo. Fanyeni kazi, acheni malalamiko. Usipokuwa na kazi utamwekea mtu mbaya. Ati mukora akazi mureka amagambo menshi. Kila uongozi. Yakomeje avuga ati kuko akazi karahari kandi gukora si cyaha. Ngira ngo rero muri yumvira amagambo yatangajwe na Diamond Platnumz, akaba ari amagambo yanatumye ava mu gihugu cya Repubulika ya Tanzania aho yamaze guhungira muri Kenya. Nyuma yaho n'uyu muyobozi w'ikirenga perezida wa Tanzania nawe Samia Suluhu Hassan yamaze guhunga State House, ibiro by'umukuru w'igihugu yamaze kubihunga nyuma yuko abaturage bigaragambya bamaze kubyigabiza. Diamond Platnumz yanamaze gusiba ibijyanye na post zose zanye no kwamaza Samia Suluhu Hassan yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, dore ko yari yakomeje kugaragaza ko ashyigikiye Samia Suluhu Hassan yaba kumwamamaza ndetse no mu bundi buryo bugiye butandukanye. Uyu Diamond Platnumz biraza kumurangira bite? Reka dutegereze tumenye tuti ese biraza kurangira bite. Diamond Platnumz araza kuba wande, ese azagaruka mu gihugu gute? Ibintu biraza kurangira bite? Reka dukomeze n'aya makuru n'ubundi uko imyigaragambyo imeze ubu ngubu. Twese cyane rero reka tugaruke kuko iyi myigaragambyo ishobora kugenda ingaruka ku Rwanda. Ngira ngo murabizi ko Tanzania ari igihugu gifitiye inyungu mu buryo bugiye butandukanye cyane ku Rwanda, ari igihugu kidakora ku nyanja. Rero Tanzania imodoka nyinshi zikaba zinyura muri icyo gihugu zizana ibicuruzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ingaruka niziye ku Rwanda biraza kugenda bitereka. Tugaruke kuri iyo nkuru yose tunaca mu bikomeje kubera muri Tanzania kugira ngo umenye uko ibintu byifashe muri iyi myigaragambyo. Umushoferi waganiriye n'itangazamakuru mu gitondo cyo kuri wa gatanu yavuze uko ku wa kane yanyuze muri Tanzania byari bimeze mu rugendo rugana muri Kenya, agasanga imyigaragambyo yafashe indi ntera. Amagambo yagize ati ejo narahanyuze, nanyuze Kahama nsanga bari gutwika amapine arushaho, imihanda yari ifunze, nabwo abantu batambukaga imihanda yari ifungishije amabuye. Ayo ni amagambo y'uwo mushoferi. Dukomeje biragoye kumenya uko ibintu byifashe muri Tanzania kuko nta buryo bw'itumanaho buhari buhuza abari imbere mu gihugu n'abo hanze. Umunyamakuru ukorera kimwe mu bitangazamakuru bikomeye muri Tanzania yabwiye itangazamakuru ryo mu Rwanda ati ntabwo twabasha kuvugana hano, internet bayifunze n'ibinyamakuru ntabwo biri gukora. Uyu no munsi wa gatatu muri Tanzania hari imyigaragambyo ikomeye yadutse nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, ahabigaragambya biganje mu rubyiruko Gen Z bijujutiraga ko hari abantu bakomeye muri politiki batigeze bemererwa guhatana, aho bavuga ko Perezida Samia Suluhu Hassan agamije gukomeza kuyobora. Abantu batandukanye baganiriye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda bavuze ko imyigaragambyo yakaje umurego ku wa kane ndetse ko iri mu miji hafi ya yose y'iki gihugu. Umwe yagize ati iyi myigaragambyo iri mu miji hafi ya yose ikomeye muri Tanzania, iri Arusha na Dar es Salaam, Mwanza n'ahandi. Aho itari ni muri Zanzibar, aho Samia Suluhu Hassan akomoka kuko bamushyigikiye. Abigaragambya basaba ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Tindirisu w'ishyaka Chadema bafungurwa, ubundi hakaba amatora anyuze mu mucyo kugira ngo batore uwo bashaka.
umunyarwanda wakoreraga muri Tanzania watashye imyigaragambyo igitangira yavuze ko ari ubwa mbere mu myaka yari amaze akorera Dar es Salaam yarabonye abantu bigaragambya bene aka kageni. Yavuze ko bigitangira abaturage biganje mu rubyiruko bashyamiranye n'umupolisi bakamugirira nabi, bigeraho inzego zishinzwe umutekano zitangira gukoresha ingufu mu kubigiza inyuma. Ati umuntu ufite ubwoba ntasohoka, ni ibintu bikomeye. Uko iminsi igenda ishira abari Dar es Salaam bavuga ko ibintu biri kujya mu buryo kuko igisirikare ari cyo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo ituze rigaruke mu gihugu. Ubuyobozi bwa Tanzania bwasabye abaturage gukorera mu rugo, niko byagenze ku wa kane. Mu mujyi wa Dar es Salaam ukorerwamo n'abarenga miliyoni 7, undi munyarwanda twaganiriye yagize ati mfite amakuru yanjye, mfite mukuru wanjye ukora muri Vodacom nabo bafunze, bababwiye ko baguma mu rugo. Ku wa kane byavugaga ko hari abantu 4 bari bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo, mu gihe ku rundi ruhande hari abavuga ko abapfuye barenga 10. Amakuru ngira ngo twatangajwe na AFP ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye nka Jeune Afrique bivuga ko abantu bagera muri 700 bamaze gupfa. Ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP byatangaje ko imibare yatangajwe n'umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ari uko abantu babarirwa mu magana bamaze gupfa, gusa ntacyo leta iravuga ku mibare y'abapfuye. Ku rundi ruhande televiziyo y'igihugu muri Tanzania yatangiye gutangaza amajwi y'agateganyo byavuye mu matora, aho agaragaza ko Samia Suluhu ari gutsinda mu bice bitandukanye by'igihugu ku rwego rwo hejuru. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya muri Tanzania ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam, Julius Nyerere, Arusha na Mount Kilimanjaro. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yaburiye abaturage bayo ibasaba guhagarika ingendo zo mu muhanda. Hari andi makuru avuga ko ibikorwa biri kwibasirwa cyane n'abigaragambya ari iby'abanyapolitiki bafite aho bahuriye n'ishyaka riri ku butegetsi. Ibyo birimo inyubako z'ubucuruzi, sitasiyo za lisansi n'ibindi. Binavuga ko ikigo cy'imisoro n'amahoro muri Tanzania kiri mu byibasiwe n'abigaragambya. Haba hari ingaruka imyigaragambyo yagira ku Rwanda. U Rwanda na Tanzania ni ibihugu bihahirana ndetse by'umwihariko rwifashisha cyane icyambu cya Dar es Salaam mu kwinjiza mu gihugu ibicuruzwa bivuye mu mahanga nk'ibikomoka kuri petrole byinjira mu gihugu. Ingano nini ituruka muri Tanzania, bibarwa ko nibura litiro miliyoni 60 z'ibikomoka kuri petroli ari z'u Rwanda rwakira buri kwezi. Impamvu lisansi na mazutu nyinshi u Rwanda rukura hanze ituruka muri Tanzania nuko Dar es Salaam ariho hari ibigega bibikwa muri lisansi ituruka mu bihugu ya Saudite. Abacuruzi baho baba bashobora kuyiha abo mu Rwanda bakazabishyura nyuma, bitandukanye nuko babimeze muri Kenya aho abenshi basabwa kujya kurangura bitwaje amafaranga. Nko mu gihembwe cya kane cya 2023 ibyo u Rwanda rukura muri Tanzania byari bifite agaciro ka miliyoni 228 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma y'ibikomoka mu Bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni 328.17 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyambu cya Dar es Salaam kiri hafi y'u Rwanda ho ibirometero 147 ugereranyije n'icya Mombasa. Imibare igaragaza ko umuntu ukoresheje icyambu cya Dar es Salaam akoresha amasaha 90 ugereje n'amasaha 180 ari hagati ya Kigali na Mombasa. Ibyo bituma ikiguzi cy'urugendo kibamo ikinyuranyo cy'amadolari agera kuri 500 hagati y'ibyo byambu byombi, nk'uko imibare ya banki y'isi yo muri 2020 ibigaragaza. Abasesenguzi bavuga ko nyuma yaho iyi myigaragambyo yuburiye, abacuruzi bamwe bo mu Rwanda batangiye guhitamo gukoresha icyambu cya Mombasa na Naivasha, aho u Rwanda rufite aho rwakirira imizigo yarwo. Ibyo bivuze ko ibicuruzwa bishobora gukoresha inzira za Gatuna cyangwa Kagitumba mu kwinjira mu Rwanda aho kuba Rusumo. Ati ikibazo nigikomeza abantu bashobora kwimuka bakajya mu Mombasa, ntabwo ibicuruzwa byabura aho bica. Abakurikirana iby'ubucuruzi bavuga ko ingaruka ku Rwanda zishobora kugaragara hashize iminsi mike iyi myigaragambyo imaze iminsi mike
nyine irangiye hashize iminsi mike nta kibazo cyagaragara, ariko iyo bitangiye gufata iminsi 7 ukwezi bihita bitangira kugira ingaruka zigaragara. Ngira ngo rero murabyumvira ibya Tanzania uko byifashe n'ingaruka bishobora ku gihugu cy'u Rwanda. Ubwo igisigaye ni ukumenya ese imyigaragambyo izamara igihe kingana iki. Reka tutegereze. N'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.